Asivusele kubalaleli emakhaya egameni lenkosi kuphi na kuphi la sifinyelela khona kulomsakade egameni lika Jesu. Simbonge uNkulunkulu osiphe kuphila nalo ngethuswa dimo khabangu. Akethuswa dimo uNkulunkulu. Uthi bowathi nje khamba ukuthi kuyafika isikhazi la sisikhona mani ungede enkosini hlephulele labanye. Azange size sikwathi lo futhi azange size sicabange lo kodwa ke simakathi yena wakwathi lokuthi kutawufika la kithi and futhi noma sekufikile lo lokufikile kukhona lokwentako uyayifaka lendlala ukusibazalwane ake sebabe nendlala elivi babe nendlala nje livi Isaiah chapter 49 siyafunza namuhla liverse laka 8 akabe babe nendlala nje bazalwane babe nendlala elivi iyona seyikhona sibili othi na udibana nabo lamgwaqweni uve nje ukuthi hey uyathi nangisakhona man kuyasho kusesiyamkhanuka somandla siyakhanuka kuhlangana and kutawuvuleka siyakhona mali bonke igama lenkosi ngoba simakathe kude langakwadi kude futhi nganato timbendulo tako mlaleli ekhaya siyambonga kakhulu uNkulunkulu besolo sisho sithi sikhonda lo uNkulunkulu longehluleki futhi sikhonda lo uNkulunkulu lode maphutha futhi sikhonda lo uNkulunkulu longethuswa dimo le dimo nje tethusa thine kuphela hayi simakathi uvele asuke adadi lokungikwethu thine kufanele ukuthi thine sti align nasimakathi lokwadi le dimo ngeke ngakhuluma kungilesibili laphana kulomncintiswano ukuthi abafike phela labanye bambe ngi20 ngakhuluma kulo 20 la bekakhona lapha ngathi uyathi lo uNkulunkulu wethu lo longethuswa dimo ungumbhoshongo nawufunza lencwadi yeZaga chapter 18 verse 10 lithi lababalekela kuye bayalonzeka bayaphepha bengisho nje khaba ngokuthi kona siyawafaka emamaski siyawasha siyadwasha netanda center konke kufanele futhi sikwende lokho malibonke igama lenkosi kodwa mamambamba mina ngibonesha ngathi indzawo ekubhaqambamba ngokusimakathi ngoba kunenkinga ekhaba ukuthi ubalekele indvo longayathi kusingakuphi ngoba lesinye isikhathi uyabaleka nisokudithela kuye yakubona mosno kanzi lo simakathe lo wathi ukuthi lokhu kungakuphi lokhu sitha sakho sibhace iphinyalo sitha sakho sikuphi simakade na ulandzela yena ngiko ke bahlabeleli belicilongo nabathi umlandzele edute etinyathelweni bese umdumisa njalo futhi noma wehlelwa yini na yinhlupheko malibonke igama lenkonzo lamuhla balaleli emakhaya sifuna lokuthi sine bazalwane sesifundzeni ukubeketela simethembe futhi simakathe lokho ukuthi simakathe unato tonke timbendulo malibonke igama lenkosi ngicela sesifunde incwadi yeIsaiah ngake ngasho sikhaba ngathi lena incwadi longazi ukuthi ayimideki nangabe uyifunza kahle ngoba iyaphambana nendalo yakho iyaphambana nemizwa yakho iyaphambana netifiso takho ungumuntu singakalifunzele livi ke mlaleli ekhaya ngicela sesithandaze kunye nawe babe wethu longcwele sesiphindze sikhona futhi inkosi phambi kwakho baba kunangumsakazo lwasilungiselela wona ukuthi ugijime ufohle tindzawo tonke babe sime phambi kwakho Nkosi sijajuliswa ngokwekuthi Nkosi nalabasakhela itechnology simakathe noma lamhla bangacabanga ukuthi bona bangaba ngetulu kwakho ngeke babe ngetulu kwakho wena nguwe kuphela losetindzaweni tonke ngasikhathi sinye wena uNkulunkulu onemandla sesivulela livi lakho manje ngegama lika Jesu ligijime baba wethu ongcwele imikhakha yonke baba wethu ongcwele lifinyelele Nkosi emiphefumulweni yonke uNkulunkulu ngcwele tinkingeni tonke ilethe impendulo ngoba livi lakho Jehova limpendulo siyabonga babe siyalemukela namhla egameni la Jesu Kristu lenkosi amen ngifuna mlaleli ekhaya sesilalile na indzaba ukuthi nje singene kulendzaba ukuthi kufuna ukuthi sibeketele ngoba uNkulunkulu ubeka ikhathi empilweni yemuntu ngithanda nje ukuthi alifunze isimelane leli verse la 49 verse 8 laba kukhuluma simakathe ecobo lwakhe balaleli ngemprofeti
lo mprofeti nakayicala lenzaba uthi ke naku lokushiwo ngisimakathe hayi ukuthi kushiwo nguye lokho ukuthi athi naku lokushiwo ngisimakathe kuloko ukuthi kunenkinga ukuthi thina abaprofeti nasithi siyakhuluma kulesinye isikhathi kubesha ngase sikhuluma kwethu nje yebo phela nathi sibantu kukhona lokhu kwethu kodwa kukhona lokhu kwaNkulunkulu ngiyamthanza nje mina umpostoli Paul ngoba umpostoli Paul abengaphiki nje ukuthi yonke into usevela kuNkulunkulu lokunye abekathi lokhu ke kusho mina yeah ngoba kunengoti ikhaba ngekweukuthi umuntu nangabe aphiwe tembulo akhande ukuthi sokuthatha shangathi nakasaphili sekuphila le tembulo nje kuphela la kuye bese yonke into sowuthi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu kanti kulesinye isikhathi nawe umuntu nje uyakubona lokhu kufanele ngakuyenteka bese uyakusho ngikho ke lapha lo mprofeti Isaiah athi naku lokushiwo ngosimakathe ufuna kucace la kulabantu ukuthi akusuye inkosi yami manje ngibani na ngisimakathe amen incwadi ya Isaiah chapter 49 verse leka 8 naku lokushiwo ngosimakathe uthi ngiyawukuphendvula ngesikhathi sami lengisithandzako nangelilanga lensinziso ngiyawukusita ngiyawukugcina ngikwende ube sivumelwane sami nebantfu kuze kubuyiselwe live banikwe kabusha emafa labese achithekile uyari lapha khona tindvo lokukhunywa ngayo lokuswathi icithekile but titawuphinze tiniketwe letindvo leseticithekile alibonge igama lenkosi babe bethu longcwele sibonga livi lakho siyalemukela likuphila sithi ke Nkosi ngalo Fumbeletela Nkosi ufike etinhlitiyweni Nkosi ulethe ingucuko nemehluko egameni la Jesu Kristu lenkosi amen alibonge igama lika Jesu laba balaleli emakhaya awuphindze simelane levesi laba bana lemakhaya kunalenzaba ukuthi uNkulunkulu uma ngabe uNkulunkulu entatindvo uNkulunkulu wenta tindvo abeke nesikhathi lesithe ukuthi lokuthi ite kutakwenteka nini ngiko nje na ufunda incwadi yabathi Galatia chapter 4 ithi nase kufike itikhathi tapheleliswa okusho ukuthi khona isikhathi lasimisa uNkulunkulu malibonge igama lenkosi diyemiswa tikhathi malibonge igama la Jesu awuphindze simelane naku lokushiwo ngosimakathe uthi ngiyawukuphendvula ngesikhathi sami lengisithandzako nangelilanga lensinziso ngiyawukusita ngiyawukugcina ngikwende ube sivumelwane sami nebantfu kuze kubuyiselwe live banikwe kabusha emafa labese achithekile Hallelujah hallelujah nembulanzile balaleli emakhaya nginako kwesini ake sesithathe simakathe simbeke asesihlalweni sakhe simakathe simthathe simakathe simbeke akuma decision akhe simakathe ngoba ngeke simakathe umdiverte kuma decisions akhe malibonge igama lenkonzo masa decide nje sewudecidile kulesinye isikhathi khabangu sike sicabange ukuthi imithandazo yethu ngamdiverta uNkulunkulu kuma decisions akhe but uNkulunkulu kuma decisions akhe umile nje amen ake ucabange nje khabanga na ufunza incwadi yabo Numeri uNkulunkulu nakathi kuMoses Moses uyathi ukuthi sengicashukile ngelabantu ngoba bakhonona njalo labantu labo le ndlela labakhonona ngayo sengifikela ngicasuka khona lapha mina Moses sengingababulala labantu ngivume ngibabulala labantu ngibacethe kuphuma ligama emlonyeni wasimakathe lelithi labantu laba ngiyababulala ngeke bangenele eGibhithe I ngeke basangenela abantu laba eKhanani ngiyabaqetha mina labantu laba nakathi ngiyabaqetha iconversation yakhe ke na Mose kwakwindvodza lekuthiwa yayinehlikiyo lenhle ngiyafisa manje uNkulunkulu angeboleke ya Mose abe nehlikiyo lenhle Mose ngoba Mose abe khalela labantu abengakhaleli yena uthi ke Mose uNkulunkulu uNkulunkulu uyathi ukuthi eMagibhithe nalabanye abantu labakubonile kwenta imangaliso wena uNkulunkulu wethu mangaliso batawuthi usehluleki phela batawuthi bakhiphe leGibhithe wasothi obabulalela lahlane ngoba sewehluleka lokubafaka le
ngiyacela uNkulunkulu sishintshe lesinqumo sakho uyathi na ulifunza leli verse lapho lithi uNkulunkulu waphenduka kanzi mawufunza Numeri chapter 23 verse 19 lithi God is not a man that he should lie futhi akasindvoza nemuntu that he can change his mind malibonga igama lenkosi malibonga igama la Jesu but ke manje siyesathe njengake uthi Moses wamguqula uNkulunkulu kanzi na unaka kahle bazalwane akazange uNkulunkulu aguquke mane wakamfatha Mose washintsha lendlela labata kwenta ngayo ngoba befuna babulala at once manje wathi Mose ngeke Nkosi batawuthi usehlule ukuthi uNkulunkulu kulungile ke kodwa ngeke bangene still ngeke bangene nakhona futhi balalele emakhaya lokuthi still ngeke bangene hayi ngoba uyabenyanya nabo batenyanyile mawufunda Numeri 14 verse 28 uthi uNkulunkulu batshele ke Moses ukuthi ngithi mine kwenteka kanye tona leto tindvo lengibeve batisho la mlonyeni wabo ngalamanye amagama emandla ekwenteka kwetindvo kula emlonyeni wemuntu yingakho nje ngingavumi mina ukuhlabelela ngesifo yingakho nje ngingavumi mina ukuhlabelela ngehlupheko ngoba nawe enta njalo uyayinika amandla lenhlupheko manje fanele wena uhlabelele noma ke ukhulume kakhulu nakusiwa Joshua chapter 1 verse 8 lamava lencwadi makangesuke emlonyeni wakho akakushiwo ukuthi tinhlupheko lohlangabethana nato atigcwala umlomo ongemana ngikhulume ngato but kuthiwa lamava ngalamanye amagama eBhayibhelini sinasambeni siyofuna thembiso tethu uthini uNkulunkulu kithi ngetikhathi ngoba kude simo lesinganayo imphendulo kusimakathi Simbendulo kusimakathe isevini uthi ke bata ngeke bangene ngoba nabo kushitobo nabathi ngeke bangene so masithandaza abalaleli emakhaya funa sicaphelele indaba ukuthi singabotshela lokho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu bakhe sikamshintsha ube ngilwa njalo kuma decisions akhe but itsine manje kufuna sithandaze uNkulunkulu asiphe amandla kuletinye timo ukuthi sikhone ukuphila la khathi kwato meanwhile yena sisa lapha embendulweni ngoba phela na ulinaka kahle leli Bible lithi encwadzini yabaseKorinte becala sahluko 10 verse 13 aningefikelwa kulingwa lokwehlukile kunakwalabanye abantu kodwa uNkulunkulu wethembekile angeke avume nilingwe ngalokungedulu kwemandla enu kodwa uyewuthi kanye nalesilingo sakho akunike amandla kukwethala asakumise endleleni yephuma my God alibonge igama lika Jesu amen manje obalaleli la sifunza khona njalo obalaleli sifunda la kathi khona uNkulunkulu Isaiah batshele ukuthi ngitawubaphendula kodwa ngesikhathi sami lengisanzako ngithe mina balalele ekhaya lengo iyaphambana ke manje nemizwa yemuntu netifiso temuntu ngoba thina mangabe sithandaza sifuna ngasikasekwenteke indvo manje my God sifuna ngasekwenteke manje kanti siyathandaza sithi singathandaza simakathe bese yena usethi date nesikhathi salembengu abe siyasibeka kuthi la lesingisi lisi at an appointed time kusho kusikhona sikhathi las appointile uNkulunkulu salembengu uyathi mlalele ekhaya singakavali ake ngumikise nje kuthi kukhona abantu labathandaza bathandaza batindlo tabazana takijima njengalokwe baqabanga labanye bagcina sebaze bayekelene kuyekela asambe siyofunda simelana incwadi yaLuka chapter 1 atoyifu mlalele ekhaya ngifuna ukuthini ngalale ngifuna ukuthi ungabocabanga kokuthi na uthandaza simakathi lingakenteki tindvo simakathe ngeke asatenda noma ke akakufa kuphela mawuthandaza naka lokuthi mawuthandaza lelo loyithandazelako isenza ndweni yaNkulunkulu yini ngoba 1 John chapter 5 verse 13 uthi sinesibinzi sokuthi uma sicela lutho kuNkulunkulu ngokwenza ndvo yakhe uyasiva bese lithi ke njengalo sathi ke ukuthi uyasiva kunoma ngabe yini lesicelako kusho ukuthi sesinako lokulesicelile malibonge igama lenkosi
malibonke igama la Jesu manje kufuna usina ukuthandaza uqale wena ucheke lento loyithandazelako is it in line with God na insando yaNkulunkulu ikhona lento loyicelako malibonke igama lika Jesu ngoba kunokwenteka ucela into lengekwenza ndweni yaNkulunkulu mayisenza ndweni yaNkulunkulu uNkulunkulu bese uthatha sewusethi idate nesikhathi njalo sengishito kuthi lokho ke ngakuphendula nini Okay. Kuthandaza kwethu ke nokuzila kwethu ke onke malanga akusamenti ke kusayigijimise lempendulo. Kodwa sekwenta thina sikhole emandla ekuyithwala lento. Hawu amen. Sekwenta thina sithole emandla ekwekuthi lento sikhone kuyimela sisaya le empendulweni. Alibonge igama lika Jesu. Ngisiyeke lesimina kasafundela iconverse liyathandaza nje. Wathandaza nje Ephesians Book. Mafunda verse 5 lithi ngesikhathi kubusa Herod inkosi yaseJudiya kwakunemprofeti kwakunempriest lebekuthiwa uZakhariya libito lakhe funda simelana kwakunempriest ngesikhathi kubusa Herod inkosi yaseJudiya kwakunempriest lebebitwa ngekuthi nguZakhariya ebewe licembu la Abiya lebupriest anemkakhe kuElizabeth ebewe situkulwane Aaron naye futhi abespirit priest lingu Elizabeth bobabili bobabili bebaphila impilo leclean kuNkulunkulu bayigcina yonke imiyalo nemithetho bebade bantwana yenkosi babede bantwana ngome hayi kuthi bebangathandazi bebabathandazela labantwana wathandaza abethandaza amcela lo mntwana hayi kuthi bebangathandazi bebathandaza bakalele emakhaya kuyendeka ukuthi uthandaze utitshele ukuthi lo ngathi ayiphuthumule impendulo bese uthi shokuthi akwendeke kude namunye umthandazo wethu longemukelwe ezulwini Hi God kude namunye umthandazo wethu longemukelwe ezulwini Hi God but bebathandaza wagcina Zakhariya asakhohliwe ngalelinye lemabhathile ukuthandzako noma abe sawuyekele lo mthandazo kunetimo lwathandazela waze watemukela ngiyawufanga nje angeke ufe nje wathandaza okay lo sekungakwenta ufe nje sengile nkulumo yakho nale decision lo soyithethe because ubona ngathi akwenteki na Zakhariya ke but ke yena ke waqhubeka wayenta inkonzo yasimakathi mlalele khana uthandaza kungathi akwenteki lutho awusuyekela kwenta inkonzo yakho awusuyekela kwenta lokufanele ule makhaya wethembisa iminikelo ngayimikise esontweni ngakwenta kokho ukuthi nekwe thembeka wente njalo okay Zakhariya ke wethembeka nakathembekile wathi ushisa impepho wanyelanga isikhathi seshali simena wanakathi ushisa impepho wanyelanga wabona ingilosi qam ithi ingilosi sawubona Zakhariya ethuke Zakhariya nakayibona lengilosi wethuka lisho njalo eBhayibheli Ingilozi yenkosi yabonakala kuye mengasesandleni sekudla selilathi lapho kwakushiselwa khona impepho Zakhariya wethuka nakayibona Zakhariya wethuka wesaba ingilosi ithi awungesabi Zakhariya ingilozi yathi kuye ungesabi Zakhariya ngoba ngempela umthandazo wakho sewuvakele sekufika isikhathi eZakhariya umkakho Elizabeth awomesimelana ithi wesuke Zakhariya phela lokwalokuqela kwevakala sekufika isikhathi ke manje sengulethile nayisikele ngilosi umthandazo wakho sewuvakele Zakhariya wathi ingabe ngimuphi emthandazweni leminingi kangaka lemiye sengaze ngayikhohlwa nakasho kule ngilosi ingabe ngimuphi ingilosi yathi wo ngilowe mkakho Elizabeth uthala umbana ngaleso sikhathi sekude lithemba Zakhariya bakhulile babamba kancane ngakuphendula ngesikhathi sami lesithandayo uthi ke Zakhariya verse 18 sibela uthi Zakhariya hey wena wemkami Elizabeth kuthi ndawuthatha umntwana kahle sewuma ngayathi ke nendvulo ukusiqinisele mvuleni Zakhariya wathi engilosini ngiyawukwati ngani ukuthi lokhu kungikho ngoba phela mina nyalo ngigugile manje
mina nemkami sasibadzala kakhulu leno sayithandazela sayilinza sisebasha right nyalo kuphelile awube kahle wena ndayathi ngane nokuthi liqiniso yelalela la kulolo wadala wena tindo langabe sethifile lamtimbeni wakho yakhona kudivusa uyakuvani kwasara kwakho khuluma ligama leningi likhulumela moyeni kusemoyeni lapha bala ngingalikhuluma kodwa iBhayibheli lona lifuna ukuthi emavesi afundwe onke kodwa nje uyahlonipha but nje Sara umka Abraham naye nakatshelwa ukuthi uyawuthola umntwana wahleka na uthi funzela Genesis 18 mawufunda lapha bo verse 13 14 wahleka wazi wakakhatheka what how lithi how lamuhla usilento lekhuluma ngayiqiniso am I going to have pleasure in this night? Ngiko ngizingahloniphiza ngilisha ngesingisi. Ngoba tingo letingenteki, tingo lesethiphelile. Leli verse lela lalifundzile Isaiah lithi tawubuyiselwa timvo. Ngifuna ukutshela mlaleli ekhaya. Wait a little bit. Titawubuyiselwa timvo. Ake sithandaze nawe. Thank you God. Babe bethu longcwele egameni la Jesu Kristu la singaboni khona thine wena uyabona la singeva khona thine wena uyeva la singathi khona thine wena uyati sesithuma livi lakho ngegama la Jesu Kristu babe bethu othandekayo luhlangothi lwakhe lolidistebhekile lolufile ngegama lika Jesu Kristu luyavuswa right now in the mighty name of Jesus Christ babongcwele ngena ngosina inkinga nayiya uphinze ungene nakuleya ngegama lika Jesu Kristu babe sesiletha live wena uNkulunkulu onedimbendulo tana sisifo Nkosi lesinyakatisa umhlaba ngegama lika Jesu Kristu qinisa labangcwele bakho Jehova ngoba kutakuma lakho lisu kutakuma lakho liplani in the mighty name of Jesus siyabonga babe bethu longcwele sikhonekele live lakithi lakangwane sikhonekele iAfrika yongana ngegama lika Jesu Kristu sineutralize onke maso etitha baba wethu ngcwele letinga waplana ngeAfrika letinga waplana ngelive laseSwatini letinga waplana ngempilo yebazalwane ngegama la Jesu Kristu sikhulekele amandla baba wethu ngcwele ekubuyiselwa kwetindo lebethithethwe ngegama la Jesu Kristu leinkosi amen amen